na bon chawa elgo lenin hichana la ko na limna ka hin bol kivin ukeng ne te in ato gaw agisano himaizin tin igen theina ho alo wale e bol gen theji ova ama ho jong in lo ki hal kha in hichi a in lo a ki hal cha igam su inam su adia kang popi mi te adia KMC thang ho village operation sipai ho in anei naw chunga hin tuni kha hin holimna boloitin chele igam su din mun to ipi athabya ilungwa ingai to dio poimo amti gelda oitin namlam kai hole hauso chele mizo sin tuni kha he dio chu sipai ho in khatwei ting igam su operation ahin bol jiwin igam su ikhosung over operation lance abol hi district magistrate ahilole e ho phallawa amo thu thua abol thina dio older umbe se lohi hiza chu older lekha aneju ailole akipo hinam ti alam kai kha in check bol masat ji angai jin hizi chun e ho hello le phalna thum lowa operation lunch abol wale hen ikimai to video iki tham video iki cha lo be dio hi tu nung tu ban ting le in sung frisking abol ting ojong le in sung mi khat be jaw lowa ball sa loading ai phal loading ai in sung mi khat be to i jaw wa in sung frisking i ball sa che dio jong hi hung phading ai ki vending dan cho e ho jaw na hi hen e ho jaw lo na hi jong le frisking abol now in sung mi ten hoi ta che ball vai ve ki ding frisking abol na wa izem tia sumi hen sana hi hen von ni chen pon chen chuteng ta ni chen pon sil chempong tu cha hei cha chole adang dang akigu do alole amma hon akila wam asu sit wam apet pena police ho to hongkir hon ji hi win amho ko ma chu complaint ji sa FIR bol khum che ji ding hi heti a hi bol teng wale hin in ki cha dom ten chole in za dom di hi aki sei ho hi irai wa hi in azole bolding in a su mi lo di hi irai u mi himin mi pin jong ikhet tinga le hin leader chair chunga to ho se ho right ne hi po in mi pin jong irai len ta ine o hin ikhet wa iman cha thema la koi ma in alona ji e het lo hi Manipur government le UNC senapati muna khauna chunga chun UNC ho demand li na nevin akhat na chun kuki thingnoi ho so agreement la do ding kacha naga mithat ho mat do ding kenya for a terrorist organization a phone do ding chole alina chu nemcha kip gen DYCM post la do ding ti hi am ho in hi chi ho hi agisu bulhit ka economic blockade la do lo dio stala ki phin ho hi so sang jing dinga ke go oi meile le ku ki ho ipan khom lai jing wa jong chu UNC hi government alone jan hel lo hin to a jong hi ti chu a hi jing nei kacha naga ho wang hi akitil ho che jing win alung len che jing win e ho wang chu DYCM hin kila wa pa mi pila thasit na lungthla na apung che danin awmen counter economic blockade chule adang dang ho ibol jong I thasi che win hi chi a naga ho in demand li lang abol hi tu gya amu lo la hi jai kha ve inu a holding in thadio embu sei bol dio hi chi chu hum na lai ding in hi chi a tu nung tu ban ting le khosung veng sung operation hot tabang ahum ting ne chi thei ding galet to la yamin ipi lunggel ne yam ti jong hi het ji ngai nei igam sung enam sung wai sum ai lo wale suma ngola inam sung zu do ai lo wale ito muna thu seya inam sung zu do inam mi gen theinai phalowa ki ti jong hi bol loading hi chi nga pha jong ai ta ni sum muding ingalal idei be se jiwa tuni kho ajong hi savit ut demand ibol jong hi article hizat khojat na ki sundung juya imu diu ahin imu to ka wa igi phin diu inga lo diu hi itiu tu ajong hi kui nga lo mala ki thip mang del danin aum ta in kui mu mala ki mo loading in jong om do tan alang hana politician leader hon egam sung din mon hi ven ale popular government ki job loading asi mo jong le ki jaw loading ki do dal ding itiwa sumuding ahina ding bangta imu lo pha wa agua line ila wa ikipi dur wa popular government simna izaw tho wa deputy chief minister jong ikila akit na la yoi savit ut ki mute te ding te ten tu a savit ut jong ki sei ging khatalo chale day 3 of everything monsa ikipi to ka wa na chi wa
man jing ding itiu jong hi koima amang ailo le ani jong khelo oi sumtam pp mla minister mdc hole house ho chole abolthei le mi house ho phabe men imfar sunga sum akrol lu na gam ikichowa in le nei le go ikicho kholwa gal awma I macha pudo man lawa igal mi tevin akela owa ala mo a halwa ma ipia pangem igel do wem tuni kha koima hi tabang din mon ho hi gel do lawa ki nom sa na le kengol sa ta hin ko iman jin la hin laina takai lam kai ki tup lo lam kai ching lo lam kai ding mo thadop jeng tampi inei je wa hi igam su wa hi thil hi thei ji lo hi tia hi igen thei lo ji wa hin tuni kha ise do nom chu igam sung la inam sung o din mun to kisaya itabang mi ho hi lam kai di ta politician di ta elawale itabang mi ho chu politician ki ti ji ham ti hi tuni kha ai I het diwadi chu e ho in MLA ahilo jong le MDC kai do po chu politician ki ti jing ai hi chi hi alang pia ki se general tam ai bowin MLA ahilo jong le MDC hi chi ho zo si hi politician di ta hilo hi politics lampanga het gil na sangta nei hole well experience nei ho bo chu politician di ta ai politics di ta mangcha a agam le anam dinga ki khel na polut mi ho chu politician ki ti ai MLA hin gamle namdinga apoi mona zep ji jong le alang pia gamle namdinga chuti taloma hi apan na be se loi MLA to ding le bolding kin len pen cho hi le ama constituency sunga orang developmental works program sting ta le scheme elo le project po lu theichan ama na po lu ding chief minister le concern cabinet minister pa thu zo ding chuting ta ha ki ho team ding chuting ta le work program ho het lu theichan het lu ding lam la khomol jau si koilas black top heti hoi sunding important rivals point elo le johnson jau sia puka bridge doding electricity education telephone banks and post office healthcare chale adang dang ho jau si update jingding asi abal lai jau si chu repairing and renovation lampang jong hi kho sa ding hi chu MLA khat bolding kin len pen a hi jingen chief guest bova thaile le ding a hi pon ama in chen ki sim ding a hi poi public servant di ta chale mi pile government ki ka apalai thalheng ti chu representative a hi bovin tu laizin MLA hon ato diu kin len pen a khet povin lam kai tampin ito diu kin len pen a khet povin chule mi pin jong MLA vet suiji e hekit povin hi ei ma gam sunga MLA DC SDO SDC adang dang chale official dang ho jau si mo za bolding a hi pon za boloding noi sinayong iseo a hi pon vet suiding control ding chuting tan adang dang ho jong hi het team ji anga yin chu jong le ato dinga lom amon ato hinam gamsung na tong dinga gisalal alo ki sei mo jing hinam tia gamsung mi pin vet suiding zo ai boveni mi pin ithanei now ikhet povin ei ma rice ke ta sanga mi zo si mi bol zo si yes sir yes ma'am dia amen voltage itawin min evet sot thim jong le jun che do ding lewa hi hitabanga lungneu te wanda ngam lo te hiwin hi sia chu ku khi cha te chen na constancy zo si khang to theilawa spider web my mom pan tabanga hi ki ume hi chi hi mi pi ten jong igyal liu chateng ta lam kaya panghon jong atha ba tu ni kha ina gyal thu di oi igam sungwa thil khat ahum te nga le kilung to na aum ji lo ja gen thelo na ding kha ki gen thelo ji gang chala problem khat solve ding yong ki solve bu ji lo hita bang hi ji mi pin apan na ding lom arai sa khe na apana lam kain apan na ding lom ato dinga lom a khe na chi te ni jong ki su to tinga thil jo si hi thei ji igam sung le nam sung ba hen mi thanei na wale mi sipai ho army dan da ho operation ta ong bol ba thunei ta hum ji ho hi e ho en irai su khet lo imo po na khet lo je wa hi ti ji hi tun ho imo po na he chi uti ti hi chating ta le gal mi ten ipilung gya nei bam ti hi he chi uti ti ai tun kha video isi mainten na rice ka rice khet chi utin pan la kho mutin irai uchu ikhet teng wale mi kha che se lal loading ibon wa ilal deu ibon wa chol lang chol le nang na ding om jong le ibon wa chol deu
ne ding don ibom ne khom diu hi cha chu unity pan pan ding ai mi khanin arai akhet na khan arai akhet lawale chun ki tho khom na thei lo ding hi na rai ke rai pathinin lungtim chi na thip na lam kai thim na e piching tau hen ti cho chaina pena ita long hi